Beh, panake tekuli luar negeri. Nang lah kena nganten apa? Jag sing adu lah kena nganten. Ugane buman ngajak anak dulu mulih. Kadang kerpayu yang nganten aja aku ya. Edeng anu den. Budot ngelah cucu karena nih. Ranang mai malu ra biang kado ke orang bedek mai malu. Engken. Engken biang. Biang dot ngomong ajak murah. Ngomong apa lah aja penting sana dina. Rah kene rah umur ngurai kembung yang san gede. Biang bunyang san dua masih umur biang masih. Murah sing ado kena nganten engken. Kena nganten dong ado. Ane jak nganten bu sing ado. Biang bedot sang lah cucu. Gaenan ke biang cucu nake. Ah, ngai cucu. Nyi kalau ajak ngai, tuh bangkungin kan kalau udah ngajak ngai cucu. Dia ajak ngai doen, yang buat ado aja, tinjau kanting orin nganten no. Sing jok itu kena biange yo. Ngale nak nak lu murah pangengalan nganten. Pangsing ngalan dua murah, karena bukan timang jengotan. Nah kayak negi nganten, yang buat ado ajak nganten, keluas ngeludek nih. Yang buat ajak nutur ngelen peding wango sing mungkin biange yo. Mu aja luas. Satu betaru dumada jo panak biange. Bang jo hanu ajak nak lu ane kenyek. Nang biang maru tuh ingurah misi ngomong nganten di. Tuh bengura nak subuh kelih sing urusan nganten. Padahal selesai berdoa di Betaru Yang Guru. Emang nih engken lane doa kadek. Aduh Betaru dumadak yo. Pengjauhano ajak nak luh kenyek. Itu tiang lunas hijau di Betaru Yang Guru selesai. Bah, pantesan ingurah sing nganten. Bah, ujang kedo. Perkataan itu adalah doa. Kan terkabulkan jani itu. Maksudnya? Kan bejojoh ajanan lu. Makanya sing nganten ingurah. Oh saja.